Hadirin ka ba pila kalabamot. Nomor page ni ubri wala kalabamot. Wala bang may bantuli Bible. Wala bang bantuli Bible. Wala bang balik Bible study. Wala bang mani kedu para banget. Wala bang malik kumta layo ibig. Ya kaktian ke jemu play. Amen. Habala yo i kaktian jemu ka ba ang kade. Ben baptis. Kadang pi ufektan gele ibru ban khanglap namar balai ndala poi hai kini ki kerdan yang punon dan jakang sufetan ban pen baptis kabar ban le ya kene dalile udi udah semua di kumo ang jakob udah kenyo di nda pipuli bible nda poi di sebab to kala ke bamut en pen baptis den sapenim ufektan wong ni ini ban puli kini barong. Udah ajemut balik. Ini mulang banpuli yang ni. Tenten pak jam no sani esyotai. Tenten pilak banpuli kadu kadi kot kadu kadi kot ro. Haga por pitat pijiran kam teri kam nifi. Haga por bayo ajeng penslek kuat setan penbun kam sani esyotai. Ini bersekutu apa? Nomor balai. Beliau balak kelabamot sedap kabar. Share ni kecing penbaptis. Kata ni kawan jumpai. Yusuf tanam wan ban pelaj stuk ivi. Kemau ikut Israel. Apa kita dari Egypt. Kat nusin. Parol on kilit. Nala. On kilit. Wah, apa ini ngapsa ivi. Kado pongsian ule kumta cinta malu bau benut. Kuawit ban nong merah. Haka hapu, haka li gitu. Renying ini kita menau dengan Kristen mau. Haleluya. Yang dari batu semrau hanu. Dengan semrau utrai Yesus. Amen. Tagadal, renyi aingo yo play. Padahal nu syakri cuma utrai Moses uya lamban. Gelap menjadi Kristen. Naka kri cuma paro. Daya kelak sundan. Habaya kelak. Hai lepas dia kelak di Israel. Kaduri besar. Ti ubanget, mga mapigi banget ti kundo rin lada pila kalabamot, lada pila mi dari Egypt. Pada bang labi ang ngahang ni labi na nakakiti mo parang yung ti dambe. Kapno kikimad ikon Israel tikenao. Mar hato ka mit la permanaba lashay kiliban mi barakot. Kajin kemen di sau spotlight pusna lang marauti. Hagas ni pelat kajing keman dan pertensu. Ali, yang nak pertensu kata kajing keman, kajing risa gini ikut Israel. Tinrei kidan poitan hakmut ketukan, hakmut durio kabasau. Paro lorok, ay, la pelatmu ikut Israel jabe be lagi. Penjudan be, ongdan be, lada pila kelabumut. Lada pila semubian tangga di kecing kelabamot. Paro. 4i. 4i paro. Kema kinang ya syek kinang ya tu kinang. Oh ya le presam sul pakai tega pantha deh. Kene ke dure ke besar. Kedet kinsan yu gitu. Ya kalian lam kisipai cukup paro la be amadin joki. Rengi aingo yo play badam syakri jutrai. Uban ya lam yeki. Haleluya. Balong komplit. Haleluya. Lek kumno. Henriulak ngut. Tangkiran ba. Mo yun ito remi dari Egypt. Moses pengam dekat dari Osau. Ong yun. Slash ong ni penbaptis kata-kata api pengam sekalus ni. Anong ipium dan sini. Ong the Bible. Moses riulak ngut tangkiran ba naikin kentai kena. Nda kinang bat kentai kena kana pala dengan lai pula. Si klimat Moses penbaptis lagi ada di besar. Haleluya. Mar ba penbaptis lagi hakat durio ke besar. Jadi ikut Israel kena boy Sicilian. Mentaki jomu paro kimut ban but. Reka Bible ko ang baka durio kala kit yaki. Haleluya. Kiri yang ngam julok baro. Klem yo i paro shuwe lu. Amen. Nomor balai. Katu kajeng yelam ke jomo mosa ti ikut Israel ka kran ya kajeng penbaptis. Di
PE ndak pila kelawa mod wat nompen slam siup ye gejing pen baptis kelai kenang bo paro utu briu jaga pop tu briu temen di we akan kanang bat PE kita yo we yang kat bat PE kum serius briu temen I won pers la om haleluya orang nan jaga tak kadau gi kun jumli ya kani yang bufetana nomman nam kwa uti tak kadau gi briu ya kani teng da puli ni kilong belan kani kejingat kun Israel negeri dulu bersama Om Petrus kadi kasterniu jaga jingten baptis haleluya kadi kasterniu jaga jingten baptis di ban gile ekanem ufektan omon namar bale we bi pila pen baptis ila de ki kontra ki jumble om de ki kun besukam ila de ki kontra ki jumble di ki kontra di don jikit kli dem haleluya Lindon jingket kli yaki kontrai namar balik la perikah yangi hakahima gitu mutra ketip dem ngasnu bang ini kontrai hakapor bayala dila like sesiang kiyui ini sipai parokia be kumju kumale kibri jumle ngano yupi wana but teneng kibri bapak kelawa mut ka umsau kan kit kini kibri mempat kelawa mut kini Egypt mentar ki bot yakin re kani ka om Kini kita ikut Israel kini pet oh kini lek aku belum tu kani ka om kala telap no yaki bakile ya pa rokoi oh kan tu haga sini ten baptis fina sutu oh haleluya fresh kaya tamat kamesi amen namar balai kini kiparo keren ni ka pop ka top ka syukur ka lamler aduh bonjak kalau pimpan baptis gitu halaga sini kawan pau beja pi kala mon benar lala dua Jesus ai bon tak katu kan bon nak kan yit yuan infektan wan pungo ivi wan pe ivi tadeng teng la la pa dua yang la suram yang la ngat ka pop na bale dari pinya garanti bale haleluya setan omman di gini tak ada PI ya Menyekren Jepang ini ke subjek kan ini tamapak tamasam deh. Ush kenja virus wah, sukai banget deh. Kampalat pada coronavirus. Sisa penyekren ini ke subjek aja jempen baptis. Ush, ma. Kampoi hadu kakur kejat, kampoi hadu bangsa. Udish, sukai ini. Nomor beli, kamdei nanu kadei nomor bofetan umman dan kembali. Banlat im tu umman om sya yibi mabat tip tikna hagapor pipen baptis pilami no rengkat ukres perfectan de la persla umur mentoy Yesus bibi tagada uyale gat bala ni to skala mo ni na le ribri tam chule ko ni le jai tetapi ai cuma tentang sudah luti dinam anda wan kiran barang san ki badan pulang ni lah cai suka lah mau kentunya cuma arti gesek oh macam ni kekliu boleh badan om macam ni kekliu boleh boleh lah ayang ni bagi mengam the rest they boleh hari pikiran pak penkomo ki aji kekliu boleh om ba haga sigo atra ngilale kum tamo oh tapi kata deh Jisulang ada sini. Haleluya. Namar belai. Pisu kena deh. Pimpat deh ikut. Nak tahu pol om pindang deh ikut sos im. Kenal? Kun sos im, mat kun nong way nong a. Dada pila deh ikut try ukpam.